Evo go čovjek jedan. Posle 20 minuta ušao neko. Sorry, brother. I'm stopping. Ti si mi. Gdje si, brate moj, znači? Ja ideš do Mihina? Do Mihina idem. Dobre, jel bi me povezao, molim. Aj čekaj sam da riješim. Da ček da reši. Ovu, brate, izgleda ljudi. Znači, u toku jela vidim batongu. 20 minuta ovdje niko nije ušao u ovu pumpu. To opet naš čovjek, Balkanac. Pa, moguće. Daj to na moj račun, brate. Čuješ? Daj, ako neće, daj smo na karticu. Može. Da me odvezu, brate, može. Čekaj da pitam kolegu, nisi sam. Reci da sam youtuber da snijemo. Aj, molim te, sad vremena, ovdje nije mi dobro. Ma, ne pitaj me samo. Stopiramo od Novog Sada do Nemačke, do Mihena. Aj, molim te. Kako mi čudno piti Red Bull iz ovog. Pa Mihen negdje blizu centra, ne stojiš. Evo ljudi, znači, upadamo u kamion. Ja ne mogu da verujem, brate. Idemo za Mihen. Samo. To mu dođe granica, nas nemaš to. Kontrola. Aha, kontrola. Poslednja relacija Minhen sa Burazerom. Kako zoveš, brate moj? Mirnes. Mirnes. Reci Mirnes, koliko voziš već kamion? Da je dopodim svetlo, ima ovdje meni svetlo da izvidim. Koliko voziš već kamion, bato? Ti upost, ti izvore. Je li naporno, brate? Meni ono, kad vidim na granicama, brate, kamionđe, ono poređeno 50 kamiona, to smara, to čekanje na granici, jel? Jeste, a? Brate, respekt.